public. This is our Public, this is to everybody, yeah? Everybody okay now. Our village open, but now our village is closed. Okay, you can call to Embassy Holland. Beredar video pasangan WNA membuat tenda di Bel Bengong pinggir pantai pada saat warga Bali melaksanakan Brata Penyepian atau Hari Raya Nyepi, 22 Maret 2023. Seperti yang dilihat pada unggahan Instagram kamera pengawas, ID, Rabu, 22 Maret 2023. Dua WNA itu tak terima ditegur justru malah balik memaki pecalang desa adat Sukawati. Hal tersebut menggugah berbagai komentar netizen. Kurang sosialisasi, mari lebih tegas untuk Bali lebih ramah, ungkap warganet. Wisatawan model kayak gini langsung blacklist dan deportasi aja, jangan sampai kesopanan kita malah dijadikan sampah, keramahan kita malah dianggap mainan bagi wisatawan manapun juga, kata warganet lainnya. Makin gak bener aja bule dua di Bali, ujar yang lain. Public, this is to everybody, yeah? Everybody okay now. Our village open, but now our village is closed. Okay, you can call to Embassy Holland. I don't want to. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.